Gün çıkıp жақсы көрініп өткен бияқтан. Жаллабат, қой базар. 24 апрель болды бүгін туғандар. Қой базарда не oldu екен, не жоқ. Шептер, ассаламу алейкумдар. Мұны күшілері қаяқтан келді, күшілері? Тажикстандан келді. Тажикстандан келді? Бары қошқар? Бары қошқар. Қанша баш берді, аға? 40 баш. 40 баш, а? Қаншадан келді атады? Олда отады? Жоқ, пока болмайды. Пока болмайды, өзі қаншадан жауыстырып айтсақ? 20-дан да отағыз. 20-дан да отағыз, а? Азырақ қойып береміз бе? Қойып береміз, о. Телефон айтайлы, аға? Айтыңызшы? 706 берем бе? 19 41 56. Бұл қайерде от? Қойлар қайер кетеді? Тайғараевқа кетеді. Бары Қошқар. Тажикстаннан келген. Құйрықтарын көрілі, құйрықтарын. Ноның құйрығын көрілі. Шындай олған. Қозы Қошқарлар бақа бұлар? Қозы Қошқар бұлар? Қозы Қошқарлар. Шарылектер. Шындай баса өренші бияқта. Стричка волос қолдап бияқта. Ака, қайсыны қаншадан байлау да сонда, ака? Болылек бұлар. Болылек бе? Сұрады ол, ака? Қанша берді? 30 сұрады ол. 40 мың екен де жануар. 40 мың екен. Телефонды айтасыз бұл деп айтайын десем, камерадан қашып жүреді айланып тегерен. Қошқардан барып жүрді. Қайсыны қанша бердіңдер, ака? 3-өө қанша болды сонда? 375. 25-тен ол қалу сонда? 75, 25-тен 3-өө кетті. Еткенде жануар Қошқарлар. 25-тен. Тағы қанда жаңылықтар екен бәкті да. Шеп, мұны білбей қалдыңыз бұл сұлуыны? Красавчик кен ғой, отырушы. 35 кемуар oldu etken bu. 35 kemуар oldu etken. Kaç kan bu lan? 50 bin kan. Bugünkü завтрак mı? Kaç atışa bu? Yani 50 bin kemуар. Tırnağın urlu tırnağın. Жануар тұрғанда ол қимылды ғой. Только жеп ішіп тұрған орнында. Шын ба, ака? Қанша тұрды, ака? Bilmiyorum, қанша тұрды. 500, а? Тоғым, қанша тұрды байланып мұ? 3 ay. 3 ай қимылды болады, а? 3 айға чейін деле семіз болғанда бұл. Өзі семіз алып, дальше нықтап тұрды. Тақсырым, ол қаншаға келді өрбейді олы шында? 21 берді, 35 kemуар деп отауыз, а? 21 берді, 35 kemуар деп отауыз. Ешкілерді көрелі, ешкілерді. Не олды еткен ешкілерді? Ачы-күжі олды етпе бәкті. Саған ешкілген не жаны бар, а? Швед улақ дейді нерді. 3000 келе берілем дейді. Всего лишь 3000 дейді. Қаншаға бұл? Сұравадыңыз ба? 23 мыңға сатамын. 23-24 мың сатау екен, а? 24. Улағы жоқ екен? Бар екен. Желіні. Желіні десем қашар еді екен жануар? Желіні. Ана улағы. Şu başka sağan parodaдағы ешкен de. Бұл 35 мың kemуар екен, а? Бұл 35 мың kemуар. 35 мың kemуар екен бұнда. Саған, о, желіні тізесінен астына түсіп тұрады. Бұл екіншінде улағы бар бияқта жүреді екен. Дағы қайсы қанша олды екен? Шептер қайсы қанша олды да сонда мұны? Улақ тұлшы. Улақты жоқ. 7 мың болуда, 6 мың болуда. 6 мыңнен 8 мыңға чейін, а? Улақтылар. Улақтылар мұна. Өз-өзін. Жайдар ешкілер. Бойында ешкілер 25 мың, 30 мың болуда.
Doyniylari mı? 25-30 mingdan bo'ldi. Doynilar turadi. Bu qayerdan paroda? Bishkek. Bishkekdan kelgan mi? Berdim mi? Az bo'lgan bu. 6000 qancha? 6650. Bo'z ekan. Shuncha qolintir bu. O'shuncha qolintir. Qo'zullarni ko'rilishi, qo'zullarni qaysi qancha baho bo'ladi. Orada tutqanlarning tomog'ini qisqilaydi ekan-da bu jonivar. Qo'sh ber bo'ladi bu. O'sha quyruq emas sog'am ne deyapti bu? Qo'sh ber. Qancha qo'sh berish kerak aka? Qancha qo'sh kerak aytingchi? Qancha qo'sh? 15 ga qo'sh berdim. 15 ning ustida 7,5 dan bo'lmaydi u, to'g'ri kelmaydi. 8 demi bo'lishi. Chechodan u yolbaylar. Qo'y bizniki desangiz. Urg'ach qorlar. Qo'sh desam qo'shmaydi. Qo'sh, nima? No 82 verdingiz bunlarni. Shunday eti bor ekanda. 82, 8200 ga. Eng bunday. Jalabat degan. Eng slabый so'yish 8200 ekan o'sha. Ha, qayerda qanday bo'ldi ekan? Ne bo'ldi ekan? 17. Optimga 17dan. Optim 17. Ona biro egiz gördüm. Biro egiz aka arasında. Az koyup berem ondan. Biro egiz. Qanday qo'yindi? Bo'lsa 17dan. Tegiz no. Qo'chqor. Qo'chqor. Qaysi bu? Jalabat aka. No egiz ekan jonivar. Egiz bunlar. Ochiqla aytsiz aka. Bunday satarib olingizlar. Satarib. Maydalamaylar. O Osmonda aytib, nima qilib yuradi? Mana shunday ochiq dang so'lib qilganlardan. Ana munchadan kemi bor, sirag'lar, antilar. Ha, ketaver, o'zim aytam, to'xta deb so'z qo'yayotganda. Shuni ko'radi. No qo'zsining quyruqi jonivar, o'rtasida antenna ekanda jonivarni. Bayla olishi qancha? 15 be. Sal aralash. 15 kene bayla olish. Birinchi qo'zsa. Bu yoqqa dag'lar soda o'ldirib qayerlar. Qara, surang sava, biro surangchi. Egiz qo'zulu. O'ylanib turib bir. 15 versem bo'lmaydi. 15 bersam bo'lmaydi deydi ovom. Muno menen shuni qo'zishganda. Bir erkek bir urg'asi qo'zsa. Muno qo'y o'zi, sho'n qo'y. Bunun apası. O Qashqar apası. Bu bunun qayerda tavazır ovom. Bu 22, bu 23 veriyor. Var bunu koyalım. 22-23'ten berdi. Avam 15 turadi. Alısıroq bo'lib qoldi endi. Bu yerda tursam ko'p turib qoladi ekan. Yaqinroqni arayman. Tuğanlar onu qo'zullarni ko'rdik ekan. 10 mingga eng o'limishdan boshlab 17 minggacha ketaveradi ekan. Qo'zisine qarab, enesine qarab. Buna soyuş görülçe, soyuş. Boğuzlarından, soyuştan görülçe. Avam Instagram'da oturao desem. Koy bazarda koydu Instagram'a girgizip koyup, pradayı ötsa dep. Kançada odası hava? 15 kem vardı odanda. 15 kem vardı odası. Kançaga geldirmeye koydunuz? 11,5'da. Soyuş mu bu? Soyuş kılayak. Soyuş kılayak. Yola 11,5'da. Dar da zaman. Kançaga boluşu kançaga beresin de baylaşı. Şunu pazar biletten mi? Pazar biletten? Kança olsun. 11,5'ga sırada berbediniz. 11,5'da. Soyuş. Urgaçı soyuş. Urgaçı. Et tükende canı var. Cemcegin eken. Slapsi balak görüp aldın mı? Aytkanga koyup. Şepter kaça verdiniz? 10.200. 10.200 kaçıga? Narkısına berkisine? Eti normal. Uyalbay söz alıyordu. 10.200 verdiniz. Daha kança koşatı kesem? 10,5'da odat. 300'den koyup berdi. Ha, 10,5'da odat. 300'den koyup berdi sıra odası. Ektiş beka koy. Ektiş koy eken. Eti jakşı.
Uялбай şu gerçek sökün ola berет. Kudalarga dadil koşayıldı deyip aytып turgan olup. Yok üydeki. Üydeki 11. 11 so'rab o'tadi. Bermedingiz mi aka? Yok. Qanchaga berasiz? 12 ga beraman. 12 ga. Magazinmi? Magazin bor. Magazin bor deng. 12 deng. So'yish. Urg'achi erkak. Urg'achi. Magazin 12. Biroq beravermayapsiz biroq aka. Mayli. Mayli qo'yisizlik o'zingiz bilasiz. Bu yoqda ham yo'q bu yoqda. Unisini ko'rib o'tib, tutmalab, bunisini ko'rib o'tib, tutmalab. Şovam tamda da koşun, narkısın karma. Ava tamda kaysa bunu narkı o? Şu jağıp durat avam ha? Soğuşka. 11 ver dedim. 11. 11 ver dedim zaman aytmaymiz. 11 bin verin dedir. Oncarından bir ver koy. Ozu koyarken de bunu çeşikken de yetti abi yumuşak. Toklularını. Urgaçı var. Ava biraz silap koyun ava. Ava indi tartıyorum. Aldınız mı? Az aldırmıyoruz. Tartıyorsanız mı aldınız? Az aldırmıyoruz. 10 jarımga. Ava 10 jarımga soraptır. 10 jarımga. Bardın. Hoşum battı. Kişine, ava. Kişine koş koyun. Ciptin aksın koş koyun. Ciptin aksın. Cip taksa 100 sok pul verip oldu buna. Ava. Berin bardın. Cipsen koş koyun ava. Ava. Yakta karama aldırıp koydu. Alın. 10 jarım oldu. 10 jarım. 10 jarım ming so'mga ketdi, to'xtu. Semiz yetdi. Çoğ apa bu qayaqqa sayabız? Жақшылықтарға bu? Ozaçarga. Ozaçarga ha? Qarıların dualarını alabız, azakaların dualarını alabız da mı? Qancha oldu aka? Qancha oldu bu? Qancha? 16 leda odasa? Atiga. 16. Bu qanday bu uzun bu limuzin qachon var bu? Ha? Ne paroda bu aka? Özünüzün paroda da короче. Xudoyim bergan uzun qo'ydi. 16. Qanchaga bermay qo'ydik aka? 15 ga mi? Dadil qo'y ekanda. Sodangiz bersin, tinch bo'ling. Qayerdan sodagarsiz? Jalg'an. Jalg'izaqdin mi? Otingiz kim aka? Usman. Ruslan aka. Bozordagi dadil sodagarlardan birisidir Ruslan aka. Qo'zg'olsin qancha berdik aka? 20 da devdi. 20 ming devdasdagi 16 bermedingizmi? 16 vermedingiz. Azroq bo'lsa berib ketasizlar. Sal bo'lsa daga. Sodangiz bersin aka, tinch bo'ling. Bor aka oldi-ku. Qancha berdingiz aka? 15 ga berdingizmi? Qo'shqor bilan? Soluq. Dadil soluq ekanda bu. Bulqillagan moymen soluq ekanda 15 ming so'yish. Eng dadil so'yish bo'ldi bu. Jo'g'orqi dengeldagi so'yish 15 ming bo'ldi. Qancha 4 tish aka bu? 6 tish. 6 tish. 15 ming so'm bo'ldi. O şavam qo'lin qaram turadi. Gün chiqib yetib oldi deb aytdim. Şavam qo'lin qaram turgan yerga borayinchi, ne bo'ldi ekan, ne yo'q. Avam qaysini soda qildi, sava? Ushunimi? Sodani qaysi qildingiz, qaysinga? Bunaqami? 7,5 ming berdingiz avama. Avama 7,5 ming berib tur shu qo'ziga. Qaysi kanal bular? Jalovat aka, jalovat. Erkek burg'achi bu qo'zi. Ha. Dadil söylesene palvon, çay içtin mi ertmen? Urg'achi ekan. 7,5 dedi öyle. 7,5 o. 7,5. Ama ömrünüz besin. Avam hem tartıp koyçu bir bundan. Avam tartın. Avam YouTube'da çıksınçı. Ava ko'ngilda bo'lsa bering. Tartın hem, barakasin bersin. Pişken avam. Ava, makkamda ham ziyon bo'ladi birarda. Tart avamı. Ömrümüzü dersin söylenen. Gel işim yeni öptürdüm. Ya şu söz üçüncü jetiga berversen istele olur. Barda Ömrünüzü versin dep so'radi. Ko'ngilda bormi? Jisabek yusama aşıqla aytganda. Jurnalistlar tadab o'tdi. Ava. Azroq deydi, davom. Oda azroq ekanda da 100 so'm suravay turadi. 7,200 so'm berib turdi. 7,5 ga bitadi ekanda. Elli qilib qo'yinglar akalar. Qanday deysizlar? 100 so'm talab o'tiramiz men. 50 qilib qo'yaylik. Mana qaysi qanchadan bo'ldi aka o'shanda? Bunu üçövi. Yo'q, birisi. Qaysi? Bunu o. Dadili. Qancha berdingiz aka shunga?
99 bu. To'g'loq bo'lsa berasizmi? To'g'liq bir ol aka dedi men chiqaman. Men de 99 bo'ldi bundan. 10 ming bo'lsa tarting debdi bundan. So'yish, dadil so'yishdagi so'ysangiz. Dadil so'yish chiroyli. Sattın ben. Qana? Bor baraka deng. Qon baraka. Bor baraka oldu. Al. 13,5dan bo'ldi. Bari tegiz baba. Yok endi valla. Buna yok o. Bunu qo'zisi, bunu qo'zisi. Bol bunu qo'zisi buna. Eki qo'zulu. Orto. Bazar tig'indamda. Tag'ir bir ko'rsatib qo'yayım da sirtdan. Bazar tig'in uchun qaltirab tirib, ancha jaq chiqmay qolsa. Qopol bo'lsinlar. Qancha oldi aka bu? 2 qo'ylar. Satasiz qanchaga? 11,5 otam. 11,5 odasa, etdi u. So'yishqa bu. So'yishqa da yurmaganlar. So'yishqa da yurmaganlar o'yirdi. Buni qo'ylar, 13. 13,5dan bo'ldi aka. Apkacığım böyle. Ortaşa. Ürüngü. Kozulu koy. 13,5dan bo'ldi. Orozası. Oroza, oroza. Oz açıkta kuda kılar. Mana oroza malda eldim bardığı çay al beren deb taksirım okşap. Oroza mes malda hech kim çay al beren deb ötüley. Oroza mesela oz. Atayım birinci sıraydı. Orozası mı deydi? Nerede? Çay al beren dedim dedi. Yok dese mana ha dep koyat. 10 ming kaç oldu aka? 10.100 oldu. 10.300 oldu. 10.300 oldu. Öz arıgırak mı? Beli kolu keser. Bunu kozusu. 10.300 oldu buna. Hem semizin ne kılavuz? Jali oğuşta semirip bet bolup geletti жақсы oldu. 5-10 4'ten sonra oldu geri verdi. Bunlar 100 tondan kamiga ketdi 5.000'den erkek qo'zlar. Bunlar çok kaç, bunlar erkek. Bunu Şu qancha şu? 5.000 diyor tam surak var. Siz bere turganınızı aytpaysiz, apteka bana aytpaysiz. Ateka bazarda çıkayım da. Bunu 100 so'mdan 5.000'dan berdiniz bu şunlarni. 4.900'dan verdim. 4.900'dan erkek qo'zlardi. Mana şulla o'zi 5.000 bo'ldi dek to'g'anda. Narxi qancha bir? 3,5 ga berasizmi? Yo'q. 4 ga bo'lishi 4 ekandan da narxim. 4 ga o'ylanib qoldingiz-a? Tochkasini aytib qo'ydim da. No, taksirım bu yoqda qo'ydin, только dadillarni teribsiz mana. Bir tartib qo'ying shularni ham. Ko'rdingiz buni. Gilegan qo'ylar. 10 qanchadan? Qanchadan terdingiz bularni? 19 ming, 20 ming shunda. Shundalardan ha? Sana 10 minglik o'lmish qishig'ini qarab aytgansiz, taksirım. Mana bu qo'zlari ham dadilda bularni. Buni qo'y o'zlari dadil qo'shqor bo'lsa, dadil qo'zlarni beradi. Bu qo'y qaraganga jarsa dadildan qaraymiz hamda. Qishi samovar sapati yo'q bo'lgandan ko'ra cho'ng qo'ylar, cho'ng qo'zlarni, cho'ng qo'shqorlarni berib tursa, satib tursak